o la tau whai atu se sao, o tupulanga te lagou, o le malamalama o le ola. Commonly known to many of you as the Ecclesia Lufuono. Yeah, usi mailau. I would invite that you don't blink. Please keep your eyes open, because if you blink, e toi e mo mai, o umar tatua fiafu. Yeah. Kevin, Kofi, tamuso soese, tam whai mai sao tatua fiafu. Usi mailau mai moa, usi mailau mai moa, mana usi sila whanenga.